Сакам да ве убедам сите дека сме спремни за почеток на годинашниот Пивофест прилет 2019, направените сите подготовки, спремени се сите штандови, спремена е главната бина, кај што се вие вече учествувате, спремени се сите штандови што учесниците, пиварите што ќе учествуваат на овогодишниот Пивофест. Јас сум сигурен дека ќе имаме овие 4 дена одлична, пријатна забава, расположение максимално на сите граѓани кои што се од нашиот град, од нашите градови, од нашата држава и оние кои што доаѓаат од странство. Ја му посакувам пријатен престој, сакам да уживаат овие 4 дена, да бидат весели, расположени и да уживаат во ладното пиво и убавата прилепска скара. Ovo sada što se dešava je nešto potpuno drugačije. Tu ćemo pokazati koliki smo zmajevi, odnosno koliko nismo u rock'n'rollu. Meni je izuzetno velika čast što ću biti sa Nešom Galijom iste večeri na line-upu i naravno što mi se ostvario jedan, ja bih rekao, dugogodišnji profesionalni san, a to je da ja na teritoriji Eksiju prostora smatram da postoje dve pevačice koje su vanserijske. Jedna od njih je Nina Badrić, a druga od njih je, koja je za mene prva, Ivana Peters, poznatija kao Ivana Negativ, iz potpuno jedne spontane varijante, iz potpuno jedne neverovatne situacije koja je kontra rock'n'rollu, a to je Grand produkcija, odnosno Zvezde Granda. Desilo se da smo se ona i ja profesionalno spojili i to je rezultiralo čak i time da album koji izlazi u oktobru mesecu ćemo prezentovati duetskom pesmom koju smo Ivana i ja uradili. Tako da smo onda samim tim došli na ideju da krenemo sa tim nekim koncertima koje ćemo raditi zajedno, tretiramo je kao divu, jer ona to definitivno jeste na ovim prostorima. I sad, posle svega ovoga što je gradonačelnik rekao, mogu samo da kažem da mi je čast, zato što sam ja to nekako potpuno drugačije zamišljao. Kao grad od nekih 120.000 duša bi trebalo da to napravi na jedan skromniji način. Međutim, vidim da su ovde pivare vrlo ozbiljno uključene u priču. Vidim da tu postoji, što je za mene jako važno, alternativna scena. Na mlađima svet ostaje i drago mi je da imate jedno rock'n'roll veče. Znam da vam je Ceca glavna zvezda sutra, što mene strahovito nervira, više bih voleo da je Karleuša. Možda bi još bolje bilo da ste isto veče stavili Cecu i Karleušu, pa da vidimo ko će da bude prvi, ko će da bude drugi. Naravno, Karleuša je moj favorit, ali jako je važno da ljudi shvate da je pivo dobra energija, lepe žene, nešto što se prvo vezivalo za rock'n'roll. To vi pivari morate da shvatite. Kad pogledate te neke spotove iz 80. i 90. godina, najlepše žene sveta su se pojavljivale uz rock'n'roll bendove u njihovim spotovima i pivo je vezivano za rock'n'roll muziku. Prema tome, ogromna mi je čast i mislim da vas nećemo razočarati. Ivana i ja ćemo da sašijemo dobru energiju u trajanju od nekih sati 15, sati 20. Dozvolio mi je gospodin gradonačelnik taj tajming. Ja se pozivam na to kao na amandman 5. I rokat ćemo onako kako treba. Posle toga ćemo vas ostaviti sa Nešom, koji je ozbiljna rock'n'roll ikona, ozbiljan pesnik, ja bih rekao na celom Balkanu, na prostoru od Triglava do Đevđelije. I ono što je još važnije, kao neko ko je PR i zaštitno lice Zaječarske gitarijade, on je čovek koji je upravo sa tih nekih alternativnih stage-eva svojevremeno krenuo, kao pobednik Zaječarske gitarijade dogurao je do toga da je među prvih 10, ajde da budem skroman u njegovo ime, među prvih 10 na teritoriji Balkana kad je rock muzika u pitanju. Znači, ja ne znam šta bih još dodala. Meni je jako... Ja mislim da sam prvi put i sa Negativom nisam bila u Prilepu i sa Tapovcima nisam bila i mislim da mi je ovo jedno super iskustvo, jedna divna ekipa i mnogo mi je drago što sam ovdje sa vama. Vidim, što je Đorđe rekao, nije očekivao tako nešto, ali mislim da će stvarno biti mnogo dobro svih večeras i da će biti puno ljudi i to je u suštini cilj. Da. Meni je drago što sam ovdje s vama. I nas nije drago. Ne znam što da dodam, stvarno, on je sve rekao kako su počeli saradnju i to se bukvalno dešava kao domine kad se otvaraju, jedna stvar za drugom, za trećom i eto mi na maloj turneji. Mislim da ćemo još raditi i sama je muzika bitna i rock'n'roll. Poznajem prilepsku publiku.
Odmah ću se nadovezati na Davidovo zapažanje da nije slučajno što je ovakav sastav večeras pa i ranijih godina bio, jer ova publika ima, primetio sam da ona ima posebnu estetiku i da se jako dobro razumeju u muziku. Tako da nije slučajno što se pre svega alternativna muzika pojavljuje kao jedan od elementa. I ne samo to, nego to traje jako puno godina. Recimo, ja sam prvi put bio ovde predno 30 godina otprilike, ne znam. I imao sam tu čast da sam u više navrata dolazio u raznim nekim varijantama i uvijek je to bila publika koja se jako dobro razumela u ono što mi radimo na sceni. To je nama ozbiljno olakšavalo posao, što verujem da će večeras upravo biti jako dobro, zato što preko puta nas neće se stajati oni koji ne znaju šta će slušati, nego baš znaju tačno šta će čuti, što je opet nama za repertoar mnogo lakše, jer onda ne moramo da vršimo neku selekciju, što nam se vrlo često dešava u nekim krajima. Prilep je poseban grad i ovde se mora paziti kako se svira, jer ovde ljudi znaju šta je muzika.